Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Kakot Kakia uba ALHEC hendak kasngi ulahir syasora CHC banyak indo yaki doktor bat kinong terai Ketenat Kakot Kakia bantep benya haka bedai bakajingdan kibayo yaka klam covid bat kajingpan kre kijinon kam haka ni katan haka bala dan kajing kran sanibha bat kinong mi kemat kasora bat shela constituency haringkat bat ki doktor habakran hadian kajingelang nakaliang bahek ulapen pau bahakani kajingelang klekran hakabaiday bat kumno banyada nakani kajingpang covid kat kendai kini kajak kasumar klapen kreru yaka isolation center kabalabiang kebadan kalaitli kajingtia hakabaiday bat kajingnan kam bentung long terai banyarap menteri ketenat kakot kakya ulai itu bah kajing kendu jong kasarkar menteri rang ba kajelau ong bangim day ban up hindai ngide ban pentelan bet chat ya kajingnan kam Ulang ru bagi dia berpenkret lupa nak kebentar ban ajingnya dah yang kipat ba nak ni kelam covid kat kendai. Kumulong bentar yang ini kadang kiu ni covid yang ni seorang civil subdivision. Tapi wala kata ru ni kerpa ru yang kipat ba kemai baham kunsan mengelaikan mending kanong bagi kipat ba lagi bayo you positive case kim dai bentin. Namar ini positif case pada day bomdan kedua simptom ladang syong hayeng ru kijam. Bukan bak case pimpet ke recovery rate ke bukan mah benda. Tiada syong be hayeng nak self lockdown ni lagi self quarantine ni lagi hayeng self di babiang kejaka lagi biang kejaka kiwana po isolation center ile check community isolation center kata ru kan harap iki. Dah syukur pat iki baro ba umi jempang day ba bentin. Bukan bagi beliau ke bukan ke poi ke jing semesti data nak jing ting. Jadi gerpat iki pai ba baru ngarang layo positif lagi. Ngam cakap ada very infected positif. Ri ngam dan sistem tadi ngasong be hien. Tang hapo ka khatnyo si babu macam lajam. Iki pai ba ru gerpat mengaker pilih ki baru fami ki ru bakim dei menti. Tang lag jing ting ru kala ban poi ke jing semesti. Kim dei menti ngi kata. Song be hien tak hadir si pusing kat asing tu lajam. Digi orang pai ba mendai bantin. Digi manpuaru nang bakan dega kam ke di bunja semat ngemdai ban ap adu bandawan nompang. Ida ade ban pengkrek rupa. Dak benda ban ai ke jingeda, dak benda kini gi bapang gi bastom. Dan dia dam tak jung ru ki bangi dia ban pengkrek rupa ndakam ban ap adu banda poi gi nompang. Digi di lada pengkrek ngai sotunat sibun ni doktor in charge nang ni dia meneju John Director ki basim kia yang ni kam rekat lang bat kinong mi khwar ki jungi ki be don rekat lang ban ngi mata si ki ba don ga ju ka jingkit kli daga manta ban ai ki jingi da daga banda ki pai ba te sagobe de de ki gumu ga la sno ki doktor lagi nong mi khmat ang ne babun bahaki community community sendaro kini ke sendaro labun mag sno yang bagi beliau ki bampam dodor kam benda di hospital lalu ban isolation hang tu jaka juki hang itu ki beliau bomdan ke jaka ke space jadi ke jaka go biang hang lagi jong ki kisap di kani ru kan nang penyerap susu yang ke sarkar tang sarkar hi ban krer ti kam dei ko besuk bala ban biang ro i kam dengi ngilong di badan tu bangi don kum gidi dong kuat ke jungi ke belie jungi ke besi jungi idon ru ki dong ba snong ke derbar snong ki bai tre rekat bat ka sarkar nam ta jingbet ke jingbiang nam ta judur kam jong ke jing jong pai ba bai kendu ha bangi kun yang ni yang jingpang dia ngit ba ka kies bai kana nang kiu la dang ilong ka community spread wat ang niru te nagaliang jong ki doktor in charge jong ni CC lalu sibun ki kam bat pengkret nam ta judur kam badang dan hiru ka tu ni jing tuna ya ka bangi la da bekan bangi bangi la benda bangi la ban pendap yang jing tuna ke ba ki kum ka health department ga ikendu ha ga ni ga CC kebangi tung kinomi khmat ngila tho sei lakini ki dia tayo hadian bangi ladan ke meeting bagi doktor in charge sang ni ka si sora bagi doktor di bagian ni ka than te ngila tho sei bain sim khialam nang bantaban pet kumnu ban takil ni ka situation ka be dai ba covid-19 tingi so komen ba banta ka singi lawan bat ngilayo ka jingya trend ka ba siso banganget bahkan urlom jadi kijing bangi lapan pau kang kinomi khmat yang dengan but kawi ka banga syukwa ban sim kabu hang ni kalong ban kentu ki pai ba baki dei ban esno tilang bat ka sarkar hakinu kijing kentu ki ba sarkar ka ai ki doktor ki batai dan ki health workers ki batai ki ban le
namar ngi ba kum ba ka ja kan ngi jingja manta ka long dei na ka dawa ngi kum ki pat ba ngi instinct namar men sem la iba haba laja na kum tu corona la yar ti pat ba la stang mat instinct na ta ka daw lama ini ke sing ta ka daw kanang ban lach na ka ni ka total lockdown tengah kentu ki pat ba ki dei ban ya trelang ba ka jing putha jang sarkar ban bu renti ki protokol ki ban sarkar ka bu kanang bangin la ban confut ya sendiri dong ke post that dong ni yang Jepang. Kemudian aku day yai sehek belongi honorable health minister ba kerki ini apply for kenang ba one inspect ya kanika COVID-19 isolation center ang sora CHC lingkar bagi health officials nampi na DHS kumjuk na DMHU berkumjuk na kalian kejongi kumki para nomik man awak ni sok mensibun ba haka review meeting mentan nakaliang jong health minister da ai ko assurance ba within this week apo kan katayo kanika COVID-19 isolation center nila bilang functional no amangi sotho ba kumbalong mental baro isi kata ya kikis de isi kiba dani ki mild symptoms ani hadu si category lo baro la honestly la subha sishlo bangi yoi bangi pek kumbalong menta ke present institution kamtam dia social yoi by day bagi health institutions bukan private and in government yoi bagi bed availability kila duna hadu kata dia lorgan ni nong rem mana yang jongi dokumen sipo baling by health minister abni por momenta lesi under la function kan yang COVID-19 isolation center hang po sora CHC lesi category haru si category laban ai ka treatment hang ni sora CHC lesi kan pensuk ipai ta mangi sotu ini kumbalong menta kies langan kia syakoi kasir nakoi kasir syakoi pat hadu henin hapo ka sora LE konsumsi di jongi ka total kies ngidon kuma sispa like ngut kiba la recover lani kiba yo jingkoi kidon kuma ar nyongut kila do ya jing im jongki but kumbalong menta ki active cases kidon kuma kandai ngot ya bangi pay lu ka rukom long ka present situation hapo ka sora LE concentrate yoi bakani ka jingpang COVID-19 kalau concentrated in specific areas dengan dokumen sibut baling ba ka jing trelang jong ki incidental commanders ki bolong ki video ringkat balik ki noilam snong lai trelang na koi ka pors koi pat pan persang pan tia lakam ya kan ni ka jing sakyang jong ni jingpang COVID-19 lesi ha to meeting mental ba nakalian jong ni economic part ni laten pau ya ki jing ya jong ye sem apo CHC ni sotu kumbalong menta nakalian ka jong sarkar challenges bobon kay kedu kijing penso keleng kita ban address kita kijing ya pero kami ka so kanai kumo isuam idan kam man prioritize ki badan kam hak madu dan kami gaji trilang bat ngisodon box sibut ba kumbalong menta sagni ka than sora jongi hagi health institutions ko pero la kalong hak CHC level kan PHC level ngisodon box sibut panadu ki doctors ki nurses ki health workers baro kadon kata coordination ko biang ha parang ki persang menetrena bat nakaliang ke jong ini lesi ya kita ki problems bagi affairs nakaliang ke PHC yang persang men address kat bala ka baklo andai ban sili marmar gi baro kamde kam ko besuk andai bro ong men nakaliang jing health minister instruction sibut ba nakaliang ke jong i MG up ke pon yong bai ge bade ban le ngile marmar namar bangi sotu ka jingpang ka ki na ko ikasi sa ko ipat idang kamane marmar andai ban si address sen address gi baro kamde kam besuk mengenam sno ipana ko ke por sa ko ipat ki yo island ya ka tiga dang ki kama pana kaliang ke jong aru akni por mtang asun kedujur ya kipai ba ko makani ko por mta ki bot break bot renti ya ka jing batha jong ka health department o na kaliang jong asun an kublek kerpang ya ki health workers baro doctors ki nurses ki health workers ki frontliners apo pejalam jogi DHS MI pana kawai ka por sa koi pan yoi kira train med pat mensin nakaliang jongi kung gipai ba don kam ban bu jingwai kerpang nang benta ka joki bogle nang ai bore ki bakin nang ila ka train naga benta ka jingbet jingbia naga benta ka jingko jingkia jong gipai ba sa kani ka thai ka jongi tangi mi kintin dia di ulis
minta keladan per community spread hak yang kita juni abang isem begini kita screen dengan rapid antigen test ini kemudian ke history of travel kita mulai cina sabar dan ini kita punya kontak benar-benar kita akan pergi ke keladan ke community spread nak kalian juni CSC ni hak anda ini rapid antigen ban screen nang bagi dia ban tiada lakam na bonum sabdan susu ini sedang mende kata-kata macam tentu nak kalian juni ke CSC kalau mbak Kipat ba kimdai ban setting yang di tentang COVID-19. Nomor lada fisim kya, bat pikir kembali betah. Nak yang jang sarkar bat kalian kena kya tum hakaba dang hai kimas sat bai jiti bat kunjo hakaba maintain social distancing wat number sejika bobon real ini gilai di ba la ban te la kam ban kun yau ni penyanjing pang buat kabar ngapa penang ba kita di badan bayong kli terho cumi mencap tiang banyak tes bandit hospital bantiang banyak tes kabat tes kalau ba inlap nak mar itu simpang ini pengkut na itu bat ini ICD na i bukan sapiang sikiwe je kamde bingong mitas banwar ino manu badan positif na manu bomdan dai hakal yang tungi keding tes kalau ba in contain na ya spread hat isang kita namar bala dan tes itu inang spread sikiwe dan kadang-kadang kentu ya di baca dan kini katakan tungi ba kinwan sakmat mat sentang jerho pangkiong di yo tes na mar banyak penting na banyak semar lagi mungkin muan lagi critical stage mandala jor kiting sistem kaba ngihap angka sadu silong nakada bagi depen dir ya kejingwan seperti hospital buat kata kali nak kadang tungi sesi ban ikan turu ya dapat ba kin ai kini ke vaccination namar kajingnya dah ini kedai tang ke vaksin ba ini kilai teli kama social distancing ba ini dan unu dawai bakam kran pani kini tadi kita ke protokol ba ke vaksin dan kan yang tungi kongregasi mikir pat mikir tujul ya kipat ba ya senang jong ni katan tungi bakin sabha pani trailang bat nak yang senang kita haru irang ba senang kum begitu trai kinya ya trailang kum bangila ada panjab ya ka fast wave kum ni ya kunbang ya kani second wave tak kinya trailang kum bangila jele ada menswa bat kan ni yo ya dijingjak mental ni penyang banyak te lakam bani pengkut yo ni penyang jepang sama hari kam ke tan border ke case kada keu tai singi tama wala ka taru kibun hi kibla kot na kan ka jingtong sama COVID-19 tiga je kenu jingi mata singi haniro mo kadai hadin ba na palyang jongi kami khamat ile ICT si minister ramuram parkum juru na kaling jingi la respond na kier hane yapet ke jinong kam ya kene ka jinong kam hakum ni po te kombolong mantaro menha ka review meeting ya sham ting election ba kinang kam ke isolation ward dan kam kini ke isolation center pada juga por na kalian tu mungkin la batai ba la identify ya kan ya so college so tum ka wei laki jakla ba isolation ward center ma di menta ka bati ha kan ga kio jo covid khat la de ko spread di menta ru na kalian jo ma ka mesti perlu berjot itu beri katan jo ni bagi lebih khusyat yang board ikan kebagala tha nak health department bat ini le kabala trestam kumno banyak pendu no ya kan yang simpang awak kamdi ka masuk jingi mo nor menta kacingki jang kies kadai kama haga juga poro dia trailang bat ka sarkar bat ka health department nyela pani la amne bada juga poro amati bat kanika vaccination drive kabala ya hadi capa fair nak terpad di bro jangan konsumsi wah baknum deh tiang punya dengan vaksin orang anak kebunya tepenta bun ki cases kila ada Islam yang hak bagi bro kila yo nak vaccination ka first dose second dose ki kham kat kham recover kham kala dia kata kata jin khubar ni yo ni katu kan ni nak hospital fair dengan terpad yo ki perlu project jawatan bagi tim penstru dia manwan sekhan panai kan ka vaccination mar ka dena ka banta ka jongpi bat bagi nasal jongpi bat kumjur ka stang thau pat ka thang ro